Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Benjamin at taga Nueva, Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kablaawan kayo mampay di ta istasyon ti radyo, kandag iti amin adumdumngeg. Kaya't kumamat nga isalaysay ti pakasaritaak, tabarang makaipaay adal, kadag iti padak, analaka ama iluyluyos, iti emosyon. Kaayan ayat ko ni Selina, iti nasurok apito atawan. Ngam na aramid ko tinakiwin na swasken kwa na, gapo ta impagarup ko ana ibawingan anamimpinsan, tiriknak iti babae, anabiit ko pa'y anamam mo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Benjamin, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Partagak pa'y timag na. Maladaw akong iti lugar a pagsarakan mi kinisilina. Ay! Anya ka matan? Kita man na impag ti pagpagnama. Pasensya ka, miss. Jack and Gagara. Agdardarasa kami. Mabit lang ha. Tapi dutag tagiti na ibatang nga imot mo. Ato yo. Pasensya ka na talaga. Yaman nak. Pasensya ka mo't. Naklaatak lang amin itay. Isuan na kaungutang. Nagpintasan dahi ti babae. Miss. Mabalin ka di nga wisin ka ama pa nagmerienda. Ha? Ngam, agdardaras ka itay Mabit na lang. Kaya't ka ngamin ama-am-am mo. Okay. Patgan ka, manong. Pasensya kan, sweetheart. Naladaw akit nagtulagan ta. Adala nga mi nakatagtakak. Ngam, bayamon tayo chay. Uray, tasan mo't nga importante. Kasta ka di, sweetheart. Among ka di ang nagdanagakan ka itay. Ngamin, nagladaw ka si Mangpat. Pasensya ka na talaga. Ala, mangantan. Bayam, bumawi ak iti pan nakaladaw ko ita. Talaga ha? Ay katwa na. Agpasyarta. Kalpasan ti pan nanganta. Agyaman nak. Taimay ka dito'y parke ako nakapagsabatan ta. Nalidayak ngamin, iso aka sa pulak ti kasarsarita. Apay ngamin, Arleya. Madlaw ngagpaiso analiday ti rupam. Ngamin. Pinasakitan nak ti boyfriend ko. Insukat na kiti sa bali. Anya? Apay mo't ngayon naramid na ti kasta. Nagsingpot ka mo't iti panagkuna ka. Nalabit, anauman kanyak. Ha? Ngaman niya nga rod ngay. Masapol nga agbalina ka natibkar. Ipakita kan ko na asaan lang nga iso ti lalaki. Arleya, saan arumbang agpulkog ka? Gapo iti napasamak. Ngam, nasaktan ako na iti inaramid na. Inarakop na mata. Arleya, amang ano, sa balit ti panunutan dagiti makakita ka data dito'y parke. Pasensya kan. Nailoy sa klang iti emosyon ko. Pasensya kan. Napakabasulak ti panangarakop ko kan ka. Panagriknak ngamin kat natalgadak no sika ti kaduhak. Ay na anak ko. Anya ay ati pakariribo ka. Mariribo ka nak ngamin, nanang. Diyak amo teramidak. Anya ka di day tapakariribo ka. Nanang. Nabayag kami niya agayan ayat kinisilina. Kat, wanmat ngamin. Apay. Mariribo ka nak, nanang. Panagkunak. Agayata kon kini Arleya. Anya? Asino day tanga Arleya? Nabiit pa'y anam-amok, nanang. Tirigat na. Jakmat kaya't amapukaw ko ni Silina.
Ay ayatek ida atwa, nanang. Anya? Ay madia, anak ko. Anya ngay taramidak, nanang. Agsinsinublat dalaki din ang malaglagip ko. Nukas diyang agmay saak. Saan ang maiparbang adwa ti ayatam, anak ko? Dakas ti kasta. Dito itanyag tugaw. Pare Jovet. Apaya ka lahat ngay nawis nak dito'y pare. Adda ka di ibagam? Adda pare. Kaya't ko lang ibagakan ka ti parikot ko. Anya dayta? Kung naktupay kat, nga adda pa kariribukam. Gaputag laladot ka pa'y. Nadagsan ti parikot ko, pare. Anya ka di dayta pare. Ibagam, tabarang makatulong ak. May papanday to iti relasyon may kinisilina. Ha? Adda ka di parikot yo? Siyak ti adda parikot na, pare. Ha? Apay pare? Nakasikog ka di iti sabali? Anya? Saan na dayta, pare? Panagkunak. Agayata kon kini Arleya. Ni Arleya? Nabiit mo pa'y lanam mo? Kasano na pasamak na ita pare? Nasurukan na pito atawan ti relasyon nyo kini Selena. Basta, kasta ti marikriknak, pare. Agpada da kini Arleya anapatig kanyak. Ay ayatag itaadwa. Dito'y tansalas ngagtugaw, sweetheart. Urayan tala ang amaluto dagiti sagana ni ading ko ita akasangay na. Imbes nga agdate ta itirwar, dito'y latan. Hoy, Benjamin, mangmangagnak ka di? Pasensya kan. Anya ka diti bagbagam, sweetheart? Anya ka matan. Itayak pa'y asuman na o, ngam dinak matgayam dengdenggan. Nagadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Apay, adda parikot mo? Pang-asim ko matay bagam. Pag tinulungan ta asulbaran no anyaman dayta. Pasensya kan, Selena. Adda lang amin pampanunotek. Iso ajak nangagdagitin bagam. Pasensya ka lang kuman. Anya nga minti pampanunutam. Amangan numabali na maamuak. Agayan ayat ta. Iso adi ka kumabumdeng amang ibaga kanyak no addaman parikot mo. Mayat gayam no adda pa karirubukam anak ko. Taumay naktulungan dito'y garden. Ha? Amuyo nga da pa kariribukak, tatang? Wen, anak ko. Nasaw kanyak ni nanang mo. Tatang, kaya't ka kumaapagdamagan. Anya mo ti opinyon nyo. May papaniti parikot ko ita. Panagkunak, anak ko. Mariribukan ka laeng. Isu ating itingam anaimbag ti pudno a marikriknam. Agpadan anapatag kanyak da Selena kan Arleya. Kasladyak kabalan ang mapukaw ko. Ti uray may sakadakwada. May salaang ti puso tayo. Isu arumbang amay samer ti ayatan tayo. Amirisem anaimbag ti agbalin apang ngedeng mo. Tamangan no agbabawi kanto no agkamali ka. Tatang, jak amo taramidak. Makadlaw pa yun ni Selena. Damdamagan na no niya ti parikot ko. Ngam jak kabailan niya buksilan kuana ti pudno apakariribukak. Taamkak nga amangan no isukit din mismo ti makiwin naswas kanyak. Nakaragragsa ka talaga kasarsarita, Arleya. Mapagkatawan naklaadagos no si katikadwak. Katuan madlaw ko ngamin kat ada pa kariribukam. Iso nga andingayin ka, tasyak ti katuam. Arakupan ka man kiti. Arleya, inarakop ng matan. Amangan no, da makakita ka data. Anya ko ma.
Awan ti man di ata ipapanan na dayto eh. Basta naragsakak no kadwa ka. Makaamutan no anya ti panunutan da. Kasla marikrik nagpailang ti bara ti bagi ni Arleia. Gapo iti panangarakop na kanya kitay. Ad-dakit lang arutin ang mariribokanak. Di pulos inararamid ni Silina ti kasjay kanyak. Sipod na gayan ayat kami. Anya matang ti kastoy ariknak. Anya taramidak. Benjamin, anak ko. Rumor ka man dita sa led mo. At dani si Lina. Wenanang! Pakibagayo ken kuana, tamabitak laeng. Agpelesak beet. Itaman pa ya sumarongkar dito'y balay ni Silina. Anya nga tatibagana. Anya ti kayat asawan day ti ladawan dito'y cellphone ko. Nan? Kita agman dito cellphone mo. Tilatawan may kinarlaya. Asino day ta a babae akain narakop mo di ta aladawan? Kasano nga daken ka day ta aladawan? Asino day ta a babae? Agpagayam kami laang kinarlaya. Ulbod! Jakpat yan a pagayam mo laang day ta a babae. Kasano nga ipalawag mo tilangayo dito'y aladawan? Please, denggan na kumamat. Kalaat ngamin yung marakop. Huston, dinadaal mo tinasurok apitong atawan a relasyon ta. Iso na sa isaya at siguro no agwin na swastapay lang. Anya? Nanang. Apay ngay anak ko. Nagdardaras mo tan anagawid ti nobya. Sa ita, naliday ka. Nanang, nakiwin na suwasan kanyak ni Silina. Apay, adda ka din nalagsan a rason? Gapoy ti daytoy alatawan. Nanang. Anya? Nan, kita akman. Adda kain inarakop mo a babae? Nasingid lang nga pagayam ko na Arleia, nanang. Aklunat. Impagarup ko no agayatak matkinkwana. Ngam ni gayam Silina tipudnong ay ayatak. Pangaasim Silina. Denggam kumamat ti palawag ko. Ay ayatin ka unay-unay. Pumanaw ka. Nakiwin na suwasakon kan ka. Saan ka ni? Pangasim. Agpalawagag. Nalawag tinakitak aladawan. Amang ipanagnak iti kinagulib mo. Sinayang mo ti panagayat kan panagtalag ko kan ka, Benjamin. Di mo laki na ilalaan ti adon atawan a relasyon na. Nagsakit, Benjamin. Silina, agpagayam kami laang kinarlaya. Ala, umay ka. Mapantay tayan na. Tapno ipanagnig ko ti amin. Saanan ang masapol? Pumanaw kan! Pumanaw kan! Silina, please. Patyan na kuma. Ay ayatin ka unay-unay. Napatagsakit diti ibagam. Takala ati umay mo. Nakiwin na suwasin ti kayan ayat ko kanyak. Anya? Ngam apay? Gapo iti daytoy aladawan. Ha? Tiladawan ta iti park? Wen, Arleia. Iso nga imayak. Takayat ko tagkidaw kan ka iti pabor. Anya a pabor? Pangaasim ta kuyugan nag-amakisarita kini Silina. Ibagam nga awan ti madi akay papananti panangarakop mo kanyak. Ay ayatak ni Silina. Kadyak kayat amapukaw iti biyag ko.
Jak maaramid dayta, Benjamin. Anya? Di nakalangarutin kayat? Ipapilit mo pa'y laang ang makisinubyan kakankwana? Bayamon ni Selina. Siyak langan ti ayat ang Benjamin. Arleya, anya ka din dahi tungar aramidam. Inarakop nakmatan. Kunak man pagayam talaang. Saan ko man siguro apakabasulan? Nunat nagtirik nakkan ka. Sikati makagapo. No apay anak ka move on, nakadagos iti panang pasakit kanyak ti boyfriend ko. Iso please, siyak langan ti ayat Ladingitak, Arleya. Ni Selina tay ayatak. Ngam, kunam idi kanya kasana ka narikat nga ayatan. Pagayam laing ti marikriknak, paragan ka, Arleya. Lagsakit. Pare Jobet. Napukaw ko ni Selina kaayan ayat ko. Iti apagdarikmat lang. Di na dengdenggan dagiti palawag ko. Huston pare, nabartagkan. Itulot kakit din ni Jebalayo. Kasaritam tulangan ni Selina yung lumamiis ti amin. Nasaktan ngamin. Iso maawatam ko matirik nana. Itala ama amiris ko. Dagiti bidtot niya naramid ko. Are, nagisinding dagiti sa bala babae. Nga isumat tinagrakrak itinapintas alindangan bikin ni Selina. Kunak man no agayat kan kini Arleya. Sana. Ligayam Selina ti pudpud no ngay ayatan. Selina! Ay ayatan ka unay-unay. Diyak kabaylan! Amapugaw kayo tibiyag ko! Gusto daytan pare. Kitaan datan dagiti tao dito eh. Umaykan, agawitan. Tatang, kasladyak kabaylan alipatan tinapasamag. Ay ayatag unay ni Selina. Ay, unay yung tilangam anak ko. Uray ka laim res, itinalabas a panagpampanunot kan kinaliday mo. Tatang, anya taramitak. Tapno agsubli ni Selina kanyak. Nasaktan ngamin tinubyam anak ko. Isu nga urayam nga agbaaw ti pungtot na. Kasaritam to, kat ipanaknak mo abidot ti atap na. Nagtalagkan tumat ngamin iti dayjay nga Arleya. Nakisiningad ka. Impagarup na siguro nga agayat kamat kankwana. Aklo nagkamaliak, tatang. Kat kayat ko nga ilintag ti amin. Didak binaybayaan dagiti dadakkel ko iti dayta agundaway Mr. Lonely. Jakmat na umuma asimar sarungkar kini Selina, tapno maipanaknak ko nga awan kinapudno ti atap na, may papan kada kami kini Arleya. Ket pagyamanak, tanapakawan nakmeten. Ngem saan pa'y anak isinubyan kanyak. Agyamanak, ket sapay lakuma, tanakaibati ti sang kabasit nga adal, tuy pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Benjamin. Benjamin pagayam ko, nalabit ana igagara, ana pasamak ti kasjay, tapno maamiris mo no asino at talaga ti pudno nga ay ayatem. Ala, husto tinako na ti inam, ano talaga ada kayo kini Selina ti agkagasat, da kayon tulatta. Bueno papagaya, maingka na nga gan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan a Benjamin, iti Nueva, Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.